Abatashye biganjemo abagore n'abana baravuga ko mu myaka isaga 10 bamaze mu Rwanda babayeho neza ndetse bagashimira leta y'u Rwanda yemeye kubakira neza. Twaraje mu Rwanda, leta y'u Rwanda iratwakira tukabona imfashanyo nta ngorane, ubuzima nyene burabandanya kugeza aho imyaka 10 tuyirangije nta ngorane. U Rwanda kabisa turarushimira cyane, ni igihugu cyiza cyadufashe neza. Buriya umuntu ashimye ahantu kuba imyaka 10 nuko aho hantu aba hishimiye cyane. Dukora business nk'abandi, nta muntu wagendaga gusagararire. Mbere wasanga ufise liberté bikomeye cyane nk'impunzi, ukavuga ati je ndumva nisanzuye nta ngorane. Uracuruza, wagenda gukora, byose bikagenda neza. Igihugu cy'u Rwanda ni cyiza, cyadufashe neza. Ushimira ko u Rwanda rwadufashe neza, rwaradutunze pe, kubera nta muntu yishwe n'inzara. Ntabwo navuga u Rwanda nabi tu. Aba barundi bari impunzi batahutse baravuga ko nyuma yo kumenya amakuru ko iwaba ari amahoro byabakuyeho ubwoba bahoranaga, bakemera gusaba gutaha ku bushake, ariko kandi barasaba leta yabo y'u Burundi kubakira neza kugira ngo bibone mu rugendo rwo gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyabo. Numva umutima wanje utarandekurira ko notaha, ko numva umenga n'ubundi ibyo nahunze ntibirahera, ariko ubu nizeye ko ibintu bimeze neza nta ngorane. Ubwo biba ngombwa ko mfata umwanzuro wo kusubira iwacu i Burundi. Leta y'iwacu ubwo twiteguye nyene ko ibintu bizogenda neza. Habaye igihe batangura kuvuga ngo impunzi zihunguke mbere na mbere. Ndavuga ati reka mbanze ndeke ndindire ndabe ukuntu bigenda, n'abatashe ukuntu bigenda. Hari abatashe baduhaye amakuru meza. Icyamuza gutaha nuko bamwe bataha nkabona bagaruka bavuga ngo hari umutekano mubi, none ubu umutekano urahari nta ribi. Gusaza uri impunzi ni kibazo, kandi ufite igihugu uvukamwo. Cyo bituma mpantashe ukuntu badufasha bo batugira bakadufasha, nta nakambaro gafite, nta gafaranga dufite ko kwifashisha, nta turyo dufite. Ubwo bareba uko tumeze bakadufasha. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda yari icumbikiye aba Karagire Gonzague ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema, aravuga ko ku bufatanye bwa leta z'ibihugu byombi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, gutaha kw'aba barundi kwateguwe neza, bityo ko ntawe ukwiye kugira impungenge ku mutekano w'ahagiye. Icyemezo cyo gutaha gifatwa n'umuntu, ariko noneho ari leta bahunze, ari na leta yabakiriye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, bagategura uburyo abo bantu bazataha. Ibi iteganijwe rero byose, ari umutekano, ari uburyo bazasubira mu buzima busanzwe, ari ubufasha bazabona bageze iwabo, ibyo byose biba biteganijwe muri iyo framework, niko navuga, muri ubwo buryo tuba twafatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gutegura uburyo abo bantu bazataha. Abarundi batashye uyu munsi banyuze ku mupaka wa Nemba wo mu karere ka Bugesera uhuza u Rwanda n'u Burundi ni 115 bo mu miryango 58 biganjemo ababaga mu nkambi ya Mahama iherereye i Kirehe. Kuva tariki ya 27 Kanama 2020 u Rwanda rumaze gufasha abarundi 30,907 basabye gutaha ku bushake, mu gihe rusigaranye impunzi zisaga 52,000 barimo abasaga 42,000 baba mu nkambi ya Mahama n'ababa mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Gabriel Imana iriho, Isango Star, Inemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.